Hai menaza ting choma I zaina hai menaza klum namai kri ke uzi ngkai ke chum ting kum chana jang kai je madai damai ting chuag de rein sa paulia gai radle tati besamda achulus du se to mang me hangya liagai dai radle northeastern state of manipur ge state be pet kai beting nai mik pui wang changba state hudi tati ba kri ke uzi ngkai je khat tak mai ge ka ngi be mai ge india ram gu prime minister Narendra Modi ne du rchagai besam pe gai dele zeka chedele zane manipur ka klebe pe bam meghalaya zane tripura state ge tetiba hazi ngkai zikhet tak mai ge state ngolu beting nai mik pui wang changba state hudi lor music na wang changba ting nai mik pui je chitau gai je ka ngi dele zane north east state manipur ge ku ki manai inki me ka ge ka klebe pe begine chunaria ka klebe ka bok be pe bam je Pekeuting keu dise so idele ka gane chunaria changja India ram ge psui te bepe zana bodi mze kango bepe Prime Minister Narendra Modi te bete wang mre le za Manipur state gu Trinamool Congress ge psui te bepe MP direct o birenne sale zana Manipur ge state hood de ka hangi be mai te ti ba ji ngkai ji ket tak mai ge Trinamool Congress MP direct o birenne Manipur ge kaklebe kakbok pepe blam ge sam ka hakibiki Rajya Sabha ge hakira hangge pasam satsu blam ge zana pko ne pet blam gu video zedu chipo mai ge bugu Twitter X ge kai gai kakdai dele zana chuna tinge North East State Manipur ge ku kim gu hanam kya spy mramene te kakle blam ge ze the National General Secretary of the Republican Party of India Maheshwar Tanazamne saze leaders mramene te ze central ge psuite me leaders mramene chuna tinge Manipur ge ku kim gu hanam kya spy mramene te kakle blam ge pize ning tinge ze ku kim gu hanam kya spy mze action lu rahange rangai te ze mpau kele ze ka chedle kagne chipo rega changje ku kim gu hanam kya spy mramje pize ning tinge ze action lu rahange rangai be ze action lu le mak le designa gada be political parties lam gene pusui te mram state bam ga cham gene Manipur ge gud rahange peita kele ze du ka changdale Zane North East State Nagaland ge wangdai rabe kana keu zi kreuze kana gane ze kreuze sna naikom tingkom chana za ngkai ze madai ge kan tabe Nagaland Olympic banai Paralympic Games naikom tingkom chana za ngkai ze madai gu kan tabe bamra blam ge na chuna ga da te ze la de le ze ka chudle zane Nagaland ge Nagaland Olympic banai Paralympic Games naikom tingkom chana za ngkai ze madai gu wangdai rabe kana keu zi kreuze kana gane kreuze sna gen tarabze Dimapur bunai chomo ki dimagene bamgule zeka chedle Zane North East State Nagaland ge police spy mrame bam station ilang be best police station pewang blog ze Kohima Chipo Bozo police station jene Nagaland ge police station rogdu ilang bahang ge klangai ze hatu hi Ministry of Home Affairs mane pegai dele ze ka chule zane Chipo Bozo police station je under Kohima district ge lamile zane Nagaland ge police station ilang baze tati betting kum chana za ngkai je chum annual ranking of police station Ministry of Home Affairs Government of India mane pewang blog ge Kohima district under ge bambe Chipo Bozo police station jene Nagaland ge police station roge ilang bahang ge klangai dele zeka chedle zane hato hi je Nagaland go deputy chief minister Home and Border Affairs Y Petan banai Nagaland go DGP Rupin Sharma ne police headquarter Kohima gane pepet batate goi je North Kohima go SDPO Sita Lohene lugai dele zeka chedle Zane Congress leader Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Nyaya Yatra tetbe namai kri keu jing kai je chum dam mai ge Assam Guwahati ge guchang gudle zeka chedle kagne pachu ka Klumbiki temple ge gudrahang ge peimak zane teti ba kri keu jing kai je ket mai ge Sonitpur district Jammu Gurihat area ka chebe bam ge Congress leader Jairam Ramesh je ngira hange ka zane Assam Congress chief Bopin Bora je ngi je pa mene te klebe je ka hazam bzi ge ne pui ki kamik ne tet magza ka gane umpui ki hindi gane tet pet kule zeka chedle zane Rahul Gandhi ne Congress ge psui te mra mezedu mak mig rem ge ro ba mang rahange du rangai dele zeka chule zane pe bo mene Assam
ge Congress ge psui te be Congress Chief Bopin Bora je kangi bebam Sonitpur district ge je Dr. Himanta Biswa Sarma Assam go Chief Minister Sipe Susanta Biswa Sarma na SP le je kacheli zane North East State Assam ge Congress ge psui te me leaders mrame zane Rahul Gandhi je te kakle blam ge na Assam ge United Opposition Forum me bone penilunga lakbasam pochang zane Assam go Chief Minister Chunapung je bam be Dr. Himanta Biswa Sarma je du resign te undra hange ki je demand te le je kacheli zane MLA Akil Gogoi zane Opposition Forum me bone du Assam Sonitpur district ge Barat Jodo Nyay Yatra tet bege bo mene Congress ge psui te me leaders Rahul Gandhi Zeram Ramesh zane Bupin Bora je kangi blam ge zane te kakle blam ge du penilung makli sui besam du pochang dele chipo zigene MLA Akil Gogoi zane United Opposition Forum mene penui sam sablo ge zane penilunga lak besam sablo ge Dr. Himanta Biswa Sarma Assam go Chief Minister je resign te undra hange du ki je demand te dele zane MLA Akil Gogoi ne sa je kangi bje patamak je bamlus du pane psi hingdi te ta te mi mak bzigene Barat Jodo Nyay Yatra tet bloge pata hange chaugai rab zet ge bamdi dele je kachele zane te ti besamda achulus du chimak zane semak mahange salyagai dera dele Assam Dima Haso district ge Kreuze ko chum North Kachar Hill Autonomous Council NCHAC gu chairperson hange Mohet Hozai je klangai dele je kachedule zane Mohet Hozai je NCHAC gu chairperson hange tetiba ji ingkai ke takmai ge special session bam higne klangai le je kachule zane chuna Kreuze chum NCHAC gu chairperson hange klangai bepe Mohet Hozai je tetiba kri ke ji diset NCHAC lok Kreuze chum gu election bam mai ge mai bang west gene uncontest gene dui pet bepe dele zane Mohet Hozai ne pchu NCHAC gu chairperson hange kalangai be bzigne psu I besam pochang zane leaders te mremze haso hangka dai bigze ngotatun samje ngomi je ngochil hange kyam besam du pegai dele je kachule zane Uttar Pradesh Ayodhya ganjnai kre kyuji ingkaijik na mamai ge kaklum biki Ram temple let pet batate bze kakle begaze madu plui ibigine tewke ludle zakachedle zane Uttar Pradesh Ayodhya ganjnai kre kyuji ingkaijik na mamai ge Ram temple kaklum biki let batate bige Indiaram ge klak I mrame Bollywood ge pnuji tet kak sang celebrities mrame zane Indiaram ge leaders changja psui te mrame zemena ge ke je wangai dele je kachudle zane chige Indiaram go Prime Minister Narendra Modi du wang changai je Ayodhya Ram temple kaklumbi ki let pet bata te bige je kaklumbi hirames du misonga je te gai dele je kachule za Uttar Pradesh Ayodhya ge kaklumbi ki Ram temple let pet bata te be pran pratishtha consecration ceremony bambige Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi zane Zeme me mina changsnare gum je wangai je madu kakle bega je tale ne je plui I ne je tewke ludle je kachedle zachi Ram temple kaklum biki let pet bata te bam ge wangai me gadi mra mene du madu kakle bega je plui I ne je ta je tewke kam lup zigene pnui sui besam pnigo social media platform ka cham ge du raulia changai dele ai ge nan mai kre ke jing kai je ka chum tingkom changna jang kai je dai damai ting chuak de rein sa pop zaloi gai dele pi gai zain king gai ni mele ne je to dele